Hello bantu banjye, nongeye ndabasuhuje ndetse n'ababonye icano bwa mbere namwe ndabasuhuje cyane. Making sure yuko wakanda subscribe nurangiza ufungura iyo nzogera kugira ngo video yose nzajya nkora bazajya bahita baguha notification ko video yanjye maje kugera kuri YouTube. Nurangiza ukande like ndetse na share. Uyu munsi ni ukwihanganira ijwi ndumva harimo akantu ka grippe. Uyu munsi rero mbafitiye iki? Uyu munsi tugiye kureba uburyo wakoresha internet y'ubuntu. Murimo murabyumva guys? Tugiye kureba uburyo wakoresha internet y'ubuntu nta kiguzi ntaki. Mu gukoresha iyi internet rero ngiye gukoresha aka gafone ka Airtel Imagine. Turebe ko nako kabikora. Kari abantu bagiye bavuga ngo Airtel Imagine ngo ntabwo zibikora, ariko ngenda byizeye ko zibikora. Ubwo rero turaza gukenera mu byo turaza gukeneramo application yitwa Force Light. Bayita Force Light. Nyibereke Force Light. Ngiye murayibona. Bayita Force Light. Ifite urabona ishusho ryayo ni 4G. Ujya kuyidownloadinga watubibona 4G Lite. 4G Lite murabibona. Ubwo rero turaza gukenera iyi Force Light. Ikindi guys, mbere yuko uza gufungura iyi Force Light, banza ushyiremo akadege muri phone yawe. Shyiramo akadege kuko ntabwo byakunda, ntabwo igikora yo phone yawe itarimo akadege. Iyo phone yawe itarimo akadege ntabwo ino Force Light igikora. Ubwo turaza hejuru muri phone yacu dushyiremo akadege. Akadege murimo murabibona ko kagiyemo. Okay, murimo murabibona akadege ubwo kagiyemo. Niturangiza gushyiramo akadege, turaza dukore kuri dufungure application yacu ya Force Light. None numara kwifungura uraza ugere hameze gutya. Ndizera umuntu wese ufite telefone ya iPhone, dore ushobora gukoresha ahangaha hambere. Ni phone ziri mu cyiciro cya mbere nyine ku ikoranabuhanga ryazo riri mu cyiciro cya mbere. Ariko twebwe iyi Airtel Imagine mfite hamwe n'izindi phone namwe mujye mufite za Samsung n'izindi, turaza dukoresha ahangaha ha kabiri kuko phone zacu ziri hejuru ya 11 kuzamura, kuko urabibona na Android ya MetaHod 2. Tuze dukande hano, dukandaho hariya ha kabiri, dutegereze gutya. Okay, bihita bifunguka guys. Rero mu bintu ngiye kuba nakubwira, ukujya ukora akantu nakweretse. Ako natakweretse ntuhirahira ugafungura, we ni ukujya ukora ibyo nakweretse. Kuko urimo wabona ahangaha murabibona ko handitse disconnected. Murimo murabibona, ubwo bishatse kuvuga ati nta connection dufite. Ubwo rero ngiye kukwereka ngo twashyiramo connection gute. Ngiye kukwereka ati twashyiramo connection gute. Uraza ufungure kano kantu kitwa radio, bayikita mobile radio power. Urimo urakabona?
ubwo uragafungurira ahangaha kahite kaba icyatsi. Urimo urakabona, uragafungura gutya kahite kaba icyatsi, ubu kagize on. Nihamara kuza hano magambo uzamure hano ka kantu k'icyatsi murimo murakabona ngaka. None ahangaha handi hakurikiyeho, ahangaha uraza ukore kuri kano kabuto kari aho ngaho k'umukara gutya, uze kuba wahitamo interineti ushaka gukoresha iyo ari izi zose nizo ushaka gukoresha interineti za rayiti, esidimu, evoti, ugakoraho gutya ati nshaka gukoresha iyi ngiyi. Warangiza ukahita uza hano hejuru, ubwo ukabanza ukareba ko hano iyi mibare irimo iratera. Murabibona ko hano imibare iba irimo itera, mwabibonye? Ubwo rero urahita uza kugira hano hari disconnected habe connected, tube tubonye network. Uraza ukore kuri tuno turongo dutatu twa hano hejuru mu nguni, ukoreho gutya, ukande hano hasi handitse enable data connection, enable data connection. Ubwo urahamuhakora paka hano hasi habaye connected, ukoreho gutya, urabibona ko hano hahise haba connected. Wabibonye? Hano hahise haba connected, dore ngaha connected. Okay, ubonye ko byabaye connected. Nurangiza uhita uza ujye gukoresha interineti yawe, ariko akadege muracyabona ko karimo, akadege ngaka, akadege karimo. Uhita uza kuri YouTube yawe, tegereza urebe, cyangwa reka dukoreshe TikTok niyo yafunguka vuba. Mwabibonye guys ko irimo irakora cyane. So kanda subscribe nimba iyi video igufashije, kandi wibuke gukora kukazogera, share, like and comment. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Njye wumvaga nitwa Rino Radi, channel turu yitwa Rino Editor 1.